Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ki arwat ki kertong ki bakham pau khmat hakajinya khun hak election na maulai constituency kata buat proses ti sokmie bolong MNA berem bat ubat tebor lang pathau bolong UMDC kilapen pau baki don ke jingkerman benjob ikini election hakajinya keren bakaken hun lum kubor jang ka Batisi TV ubat proses ulaong basispa nak sispa ula don lupa ke jingkerman benjob kat bawa tebor lang pathau ulaong bakum uwe ni kinoy khun don ke jingkerman benjob tama karai ke syong pat haki pai ba nong thep vote yanu banjit ya unong mi khmat ubat thamai saka yem dor pa thau an jaka jela hakini ke sngi ke kunhun jongi kala yo alat ru banyak keren bat ki samla nong thep vote ki badang yo alat hakasien ke baning kong e ban thep ya ka vote ke jongki bat ya ki bala he la san ru kumju kasi ning kong ming ya buat dan serat ni mo adang kadeng aba kelong kasi ning baning kong teh dia ikan ber ba banyak ki nong pet ba biang teh tak kita ya semua komen ba kada kasi baning kong aja buat dia kecil kuat sangat ya kuat banyak nong secara biang tak kita ngap dung ta ne nong ik banging la don kita kan jengmut ngikerman ru ya ta banging yo ya so ko ba ne mo jadi rehok kan long su kum ka ka sang seniam mo ka banging la sa nyon ben ne kalau man le mesti ta kuat ba apa kong ta apa yo kinong nong yaram ba biang ba ir samla yo pa mulai sensi la man yo tang tang pak banjir dong kerja biang ngam cupet man thep ka pot kan ada testa ba jemput tengah kuat hiba nhân dựa là thì cái nó bị mất bao bala ban tre ya cái snom cái thao cũng nó bro bachelor ban keren hapo cái gì được ba thao bài thì nó tao nó bị mất ban tre là khăm tâm ya cái snom cái thao ban pet ya cái đục ya cái sốt ya cái tình dan kam tong ka senong ka thau kham tam khon samla tong ko ma gani ke juga ba menta de le sir khai dan yo ya do nong mi khamat uba silur ba uba la ban tri kam ba ka tang di be ta itu ha bade ba gani election mata kasi di sini bagi thap ka bot ka jungi nakaliang juga step thap ka bot ang ta mo no preng di dagidak kasin hi bapau kono kumbolo matahi kanong ba ngat kanong sispa son biang kumemli jo mulai konsulsi ke skambele i yaki kampusan kanong fil la i public meeting jungi ba kampusan kanong haka last campaign jungi habri ready harus ni approve bat bri kanong lagi hajar gibi kita koi di nomor ba kajing bang yo nakaliang jungai ki yaki pai ba jo mulai kami kan lomba berusaha sistem nana juga ada buat baik dengan kit ya ba rong yemi orang sedang anak kit ini. Perkum jual kupor jom covid pro nak lihat juga ada dapat ki. Di baik bah hingga lagi kan ba. Di beri ubang hilang percaya. Beri mesin mesin menteri. Beri mesin masuk senai nam tak kedua pasung. Pernah lihat juga ngajuang kan ba. Ada hikmat ubaya jangan kaptang kedua pasung. Tiga kam juga kalau kapta bela bagi grassroots kamu ki beduk ke besuk di jastem tegi brio gejit dengan hal ke scam mengalong biau emili jong ka mulai bagi benda ka ar ki pai ba jong ka mulai kursi community bahan di kenti mata isnai ulai ka dong ban job para ju ko pon don do sarkar pat sibun ke baka lan tre nam ta ka mulai ba tuju do jong ka jelahi para kowe namar ku bakalong matahi namar ba sudu bagi lamat mentai sarkar kemarin, di sarkar kemarin kalau tu di field naga sarkar kemarin, di field dia ni sarkar bertemu, istilahnya boleh bagi UDP kan lead mentai sarkar. Tewat naga juga ini, ngembang mengenai single just party UDP, dengan din juga dan juga ben, naga liang juga UDP hi kan dong kembun naga berok kemarin,
dengan li soka dengan polisi biang program beriam biang nam tajoka jelahi berapa ia ba kemolong betahi kenong la pusyang banyak ya berapa ini ki polling station di nakaliang juga hi sokemen mah nakaliang juga election commission gitu nakaliang juga election commission kita sistem parko sosio kalong nakaliang juga pajba corporate mah dengan ini bagi pajba kalong ba isu tu kalong ba nakaliang juga gidi gibrio di dan juga biang ni yang tai ka awal higa berapa ke biang tu di community ba mata kalapai di duna community hadu san berjehi bagi gibrio kan ngami parkes kamkin tapi ke board joki kadang ke benda joki pajba hi kalong ba kini happy ke boot maka jing happy ke boot joki mata kan prime nam ta san system kajing nomi khmat ke jonga isu kalong pai ba je mulai gitu syai je bapti sok me ni ajimento je bapti sok me ka snong thang ring pa je bapti sok me perform ha ba assembly je bapti sok me ru ke skam long bron jigemen men yo minister kata ka diga ko di pai ba je mulai ke long ke kisinya benengkong sungu boleh ain ke sini mengikuti pat nak song ni layo penangkam ke hak ke konstitusi dia kelai kita kan dikencing jit nomi khmat saging darbar thawan jog jela sutanat mengelala pendap sutanat ri respon juki pajba hoi ngam partip ke percentage katno ka jingwan juki pajba terdeng i ba kebun bahan nak pajba kala respon ke bede makan dikencing jit yang ni election pemerintah kinga di urang ngele ma ngele ngidon be kencing kerban kamangi kajing namta ngi be pajba ulai i kam ngi tre kajing start je community bagi le kajing job community be hikta idon jikermen ta ha mestap meneng ayo sung bigidon arlai polling station bagathut i EVM tamulo kilala ban rectify no ya aku boleh kiri presiding officer kilala ban solve the problem Rekambun ni miosno ka yajbet kalau peaceful ngesutana dekta ngai aku boleh kipat ngasong mulai baru boleh sementa kalau along ka jing tebut ke bah suk masaj